Umjetna trava, gužva u 16-tercu, nogometaši i lopta. Na prvi pogled izgleda kao obično zagrijavanje prije utakmice. No njihov trener unio je promjene u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Tako se sada umjesto jedne lopte na terenu nalazi njih 7. Ovo zove se bubble futbal ili zorbing. Prije 2 godine jedan prijatelj mi je pokazao nekakve snimke na YouTube i rekao je, ne znam, katanec, ti to moraš imat, to je jako fora. I nakon jednog perioda kad sam malo proučavao to po internetu, odlučio sam se da bi to moglo biti stvarno kao nekakva dodatna ponuda. Dražen tvrdi da je ova vrsta sporta bezopasna i vrlo zabavna, ali upozorava da je potreban oprez. Bubble futbal okuplja i muškarce i žene, neovisno o tome koliko su stari. Možete se zabijati koliko hoćete, ne može vam se ništa dogoditi. To je fora. Okrećete se i neće vam ništa biti. Bilo je jako zabavno, ali jako se brzo umorite zbog plastike, pa je teško disati. Zorbing je nastao u Norveškoj, a najviše se igra u Velikoj Britaniji. Sada diljem svijeta postoje brojne lige. Ovdje se golovi ne broje, igračima je zanimljivije rušenje, a upravo zbog toga u ovoj vrsti nogometa vrijede sasvim druga pravila. Ovaj nogomet u balonima je puno, ajmo reći, zahtjevniji što se tiče fizičke spreme. Rekao bi da je to nogomet puta 3 što se tiče nekakve težine, ali osnovna je razlika što tu nije tehnika presudna, nego je presudno je da se protivnika mora spriječiti da dođe do lopte. Oni kojima je običan nogomet postao dosadan, mogu na sebe navući loptu tešku 10 kg i pokušati odigrati više od 15 minuta. To, prema riječima trenera, ni najbolji nogometaši ne bi izdržali.